Četaj, bacim još jednu reakciju i to je to. To je to za danas. Što odete na plac samo da zato što sam gledate, vidio da ima JDM u thumbnailu, tako da ajmo da vidimo. na primjer, neku Škodu, a prodavac sa čačkalicom u uglu usana krene sa svojom pričom. Slušaj, Srbeta, vato ti brate. kajem. Ovu Oktaviju ti je Vaclavu Mlada Boleslav sklapao posebno za švajcarsko tržište. To ti bre nema veze s ovim Škodama što se prodaju kod nas. To je Liv Ovo je lik Cenke inače Academy. dobar. Ma to su bre motori vađeni iz shout Audija i out poslati u za čašku prvu da se priču. ugrade za Švajcarca bre. Ne mi čudilo sad iskoči reklama za Car Vertical, brate. Nek mi sponzoruju, brate. Sponzoruju, jer to u stvari reč. Sponzorišu, brate. Dobro, istina je da se automobili za švajcarsko tržište pakuju sa nešto jačim paketima opreme, ali tu se uglavnom priča završava. Sa druge strane, japanski automobili za japansko tržište. Brate, po meni Japanci imaju najbolje kola. Čak i ova troll kola su mnogo jaka, brate. Pazi ovo. Kako se piše za ovo? Mini car. Oni su posebna priča. A ovo je priča Šta je o ovo, brate? najvećim Riceri. JDM automobilima. Riceri, brate. Idemo ovo. Inače, ovo mi je novi kanal, baci se podršku dole. Lekići su bići. Podržite ovog brata Turbo Priča na YouTube-u. Ako ste pratili zlatnu eru japanske autoindustrije tokom 90-ih, verovatno ste primetili Ko je gledao anime Teacher Onizuka, zna koji su ovo kola. Direktor škole vozi ovo kola. da je svaki od legendarnih automobila imao po jednu jako posebnu ediciju isključivo za Mada, japansko brate, tržište. dok su ovako kola. Upravo tako je evo nastao ga, termin pandica. JDM. Primetio sam da kod nas poslednjih godina postoji zabluda gde ljudi misle da je svaki japanski auto JDM, a zapravo jedini JDM automobili su oni koji su ekskluzivno pravljeni za japansko tržište. E sad, Bukvalno. zašto su Japanci uopšte pravili Sad su klinici u fazonu vide auto kako drifte, ali su u fazonu, ovo je JDM. takve serije? Pa, za početak, zato što im se može. Tako smo u Mogućnosti. Recimo, kod nas su se ljudi grabili da Brate, šta je ovo? Šta je ovo, brate? Čekaj, šta ima ovdje znakova? AVX. To EVH. Ja mislim da jeste. Ću prija. Koji krš, brate. dobio Juga za američko tržište, zato što je vladalo uverenje da je Evo bio mnogo ga, bolji, klasični Juga. prolazio strožu kontrolu kvaliteta, dok je za naše tržište išlo šta god. E pa, Japanci imaju drugu Važno filozofiju. tera, brate. Oni su sebi pravili najbolje, a sve što ode izvan ostrva bit će tek onoliko Koliko su ovo moćna kola, brate. dobro koliko je potrebno da bude konkurentno. Ok, moram biti objektivan. To je priča koju njihovi prodavci automobila Pazi vole da ovo. pričaju, ali nije baš u potpunosti tako. Nisu oni baš tolike patriote, a evo u čemu je fora. Japanci se mnogo lože na tehnologiju. Bro. Lože se na sve što je naprednije i bolje od standardnog. Jednostavno, vole da budu posebni. Oni su, Japance brate, ne zanima nerdovi, najgori mogući Japanci. previše koliko će auto da traje, jer po statistici vrlo brzo menjaju automobile i prelaze u proseku oko 9000 km godišnje, što je duplo manje od recimo Amerikanca koji pređe skoro 20.000 km za isti period. E sad, na stranu Da, to brate, što oni Amerikanci i Nemci su u fazonu kupe, ma nije samo kola, brate, tako i telefone i računari i sve. Kupe, voze jedno par godina ili koriste par godina dana i jaju kurac, brate, u smeće. I onda mi kupujemo i to uvozimo kod nas. Znači svaki mobilni, svaki iPhone, sve, brate, ono, znači sva tehnologija i automobili su iz inostranstva, ono. ipak dobiju Second vrlo hand. kvalitetne automobile, iako im to nije najbitnije. Lexus, Toyota, Njih Subaru. interesuju inovacije u Ja se pogledu ložio na opreme, Lexus, brate, performansi, tehnologije i tako dalje. E, tako je zapravo stvorena potreba za JDM serijama automobila. Takvih Koliko je serija je bilo moćan, brate. mnogo, a ima ih i danas. Neki su bili mnogo ludi, Šta je, neki bro? sa vrlo malo izmena, neki uspešni, neki zaboravljeni, a ja sam ovom prilikom Supra. izdvojio 6 Pandica, jako pandica, retkih, ali Nissan. i zanimljivih JDM primjeraka prema nekom sopstvenom nahođenju. Inače, pišite mi u komentarima koje kola su vam najbolja za drift u ovoj kategoriji JDM. Ja volim Silviju, Panda je troll, brate, ono, realno, da uzmeš pandicu, trollaš s tim, jeste troll, ali ono, zanimljivo je u početku. Ali volim Silviju i volim, pre sam koristio Lexusa, ali nekako sad mi je shit. Uglavnom je to neki Nissan za driftić, uvijek je Nissan neki, S, ne znam, 13, tako nešto. A da, ko je igrao Assetto Corsa pa Downhill kad se ide, brate, Honda Civic all the way Honda Civic, ili GTR. Pa da krenemo od možda i najpoznatijeg i najpoželjnijeg Subaru. JDM automobila, a to je Subaru Impreza VRX STI Koliko brutalan auto, 22B. brate. 98. godine nakon osvojene 3 titule u VRC šampionatu, Colin Subaru McRae, slavi brate. 40. rođendan. Colin McRae. Kako najbolje proslaviti rođendan? Pa, napravi najbolji auto koji si ikada napravio.
Doveden je dizajner čuvenog Uuu. McLarena F1, Peter Stevens, koji je na kupe verziji proširio krila, promenio branike, pragove, haubu i eto ga. Ne samo najbolji, nego i najlepši Subaru ikada je Realno. rođen. A zašto je bio najbolji? Pa zato što je bilo dovoljno da samo Pazi ovo, brate. izbacite interijer, dodate roll bar I prijavite imaš se na racing neki car. od lokalnih rally šampionata. Auto je bio brži, lakši, širi, Koliko je ovo? duži i Brutalan auto za uphill Akina, koji je igrao za Seto Corsu Akina uphill. po Koliko je moćno, svakom brate. parametru bolji od standardne verzije. Zapremina motora od 2000 kubika je povećana na 2200 i vrteo se na 8800 obrtaja. A kao i svi Japanci tog vremena na papiru je imao 276 konja, dok u realnosti je Da, to da, da. bilo preko 300. Napravljeno je 400 komada koji su prodati za samo pola sata, a zanimljivo je da po Pola japanskom sata, sujeverju brate. broj 13 nikada nije proizveden. Inače, oznaka 22B nema nikakve veze sa Bilstein amortizerima, niti 2200 kubika, već u heksadecimalnom sistemu 22B je Koliko jednako ovo broju lepo edituje, brate. 555, što je ujedno ime mu čast. proizvođača cigareta i glavnog sponzora Subaru iz tog vremena. Koliko je ovo poželjan automobil, najbolje o tome Da, govori da, cena cena, jednog primjerka brate. koji je prodat za preko $600.000. U pitanju je Ja primjerak mislim koji je sam bio slikao vlasništvo jedan Colina McRae, u jedan od Nemačkoj. 3 prototipa Bele napravljena boje. pre serijske proizvodnje, sa serijskim brojem 000. Serijski primjerci se prodaju u proseku za oko $200.000, dok dobro, je to nije toliko najskuplji strašno. ikada prodat za preko Toliko ovi, brate, streameri i OnlyFansovi, klošari i ovi što se kockaju. To oni zarade, brate, za ne znam, $300.000. par dana. Automobil broj 2, Nissan R33 Skyline Skyline, GTR nismo 400 arma. Za ovaj auto možda niko ne bi ni znao da nije bilo video igre Da, da, da. Gran Turismo, Gran gde ga je Turismo. bilo užasno teško osvojiti. Sportsko odeljenje Nismo ga je napravilo za potrebe homologacije za učešće na trci 24 časa Le Mana. Legendarni redni Koliko je šestak moćan, brate. RB26 sa 2600 kubika je razbušen na 2800, dobijeno je celih 400 konja i ubrzanje od 0 do 100 za 4 sekunde. 400. Dakle, ovo je bio pravi superkar u obliku sedana sa troje vrata i zvukom Family car. motora do 9000 obrtaja. Family Ovaj car. auto se vozio mnogo Godzilla. lakše od običnog GT-a. Godzilla. Dobio je šper diferencijale, veće Brembo kočnice i za Inače, to ja sam s ovim automobilom na, kako se zove, Nürburgring. Tako bi se zove ona staza za trke u Nemačkoj, da. Kako sam ja tu šurio s ovim kolima, brate. Ovaj auto i Logitech volan. Jo, brate, preverzija. vreme napredni 4x4 pogon. Prvobitni plan je bio napraviti 100 komada, međutim, Pazi ovaj ovo. superkar je imao i cenu poput superkara. I u to vreme je koštao $210.000, pa je tako prodato vreme, samo brate. 44 komada. Treće mesto, Honda NSX-R GT Jao, moj omiljeni ili auto. najprecenjenija Honda svih vremena. Honda NSX prve generacije je danas Može jedan od redak najrećih automobila, automobil. brate. NSX-R još ređi, a NSX-R GT je doslovno jednorog. Za potrebe Da, brate, homologacije u unicorn. Super GT šampionatu, ova Honda je proizvedena u minimalnih 5 komada, od čega su Ujeo, samo samo pet. jednu uspeli da prodaju vlasniku japanske kompanije DHC, koje proizvodi kozmetičke proizvode i ujedno velikom fanatiku Brazzer Honda nema NSX. hairline, ali ima Međutim, Hondicu. kažu da brate. nikada ne treba upoznati svoje idole, pa je tako i sa ovom Hondom nažalost. Iako proširenih dimenzija zbog homologacije, ovaj auto Koliko osim lepo body auto, kita brate. nije imao ama baš nikakva unapređenja u odnosu na R verziju. Šta više, ovaj masivni usis na zadnjem delu je Pazi ovo potpuno formula, fake i brate. samo je imitacija inspirisana pravom Estetik, trkačkom verzijom. estetik. Pored toga, cena je bila potpuno jeziva. Ovaj jedan primjerak je prodat za oko Koliko ružna ova verzija, brate. $450.000. Makoliko ja voleo NSX, automobil za čiji razvoj je u mnogome zaslužan i Ayrton Senna, ipak bih tu sumu recimo predao za Carreru GT, koja je u to vreme koštalo isto toliko, ili još jednostavnije za Ma da, brate. 150.000 se u tom trenutku mogao kupiti NSX-R sa istim motorom, nešto manjih dimenzija i za par hiljada dolara dokupiti isti ovakav body kit. Da, da. Ma šta će te body kit, meni se ne Četvrto sviđa mesto, uopšte. Mazda MX-5 Coupe. MX-5 Šta? je auto koji Za ovo danas nisam znao. svaki kolekcionar i poznati youtuber ima u svojoj garaži. Ali ovu verziju ima Brz, se slažemo da je Miata cutest car ever. Još kad mu stavi onako, ona dva onako, kako se zove, pop-out svetla. Čekaj, da mogu to očima da napravimo ovdje na kameri. Znate kako kad napravi ako očima, up, pa onako up, pa može kao wink, 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 wink. To je, brate, cutest thing ever na Miati. manji od A da, 100 još ima onako smile, Miatica dole onaj kao brani kako. Nji.
79 ljudi jer ih je toliko napravljeno. Motori i oprema nisu ništa drugačiji od standardnih verzija, ali jedna jako bitna stvar jeste drugačija, a to je krov, jer Meni se ovo sviđa ovo tu, nije brate. hardtop. Meni je MX-5 uvek izgledao bolje sa hardtopom, ali ovako izgleda još bolje. Današnje cene su diskutabilne, ali Naboraz. znamo da je 2021. Ovo dobiješ godine Need for jedan Speedu kao prodavac prvo iz kola. Hong Konga tražio blizu $40.000 za jedan ovakav primjerak. Helna. Što ako mene pitate, vredi samo zbog ovog dizajna. Peto mesto, Toyota Supra Toyota TRD Supra. 3000 GT. Kao što Nissan ima Nismo, Damn. Mercedes AMG, a BMW Ok, sad ću da skupim jedno ton hejtera, ali Supra je sranje. Sranje, brate. Ne znam zašto se svi lože na Supru. M odeljenje, tako Toyota ima TRD, to jest Toyota Racing Development. Međutim, danas je Nikad to nisam odeljenje razumio palo Supru, u brate. senku Gazoo Racing odeljenja. Iskreno, nije mi baš najjasnije zašto imaju dva odeljenja za razvoj sportskih automobila, ali dobro, to su Japanci. Ova Supra je 1994. godine također nastala Čekaj, isključivo za potrebe I biše u prvom delu ili u drugom? Ne, ja mislim da u prvom delu Fast and Furious on ili vozi naranđastu Supru, a? Ja se tripujem. homologacije i to za japanski Grand Touring Championship, to jest JGTC. Auto je predstavljen ne na bilo kakvom sajmu, već na sajmu tuning aftermarket opreme. Ono što je za respekt kod ove Supre je A što realno, jedini način performanse da nisu voziš Supru je, brate, da je iskarabuđiš toliko da bude pristojna za vožnju, brate. podizali pomoću veće snage motora, što ćemo kasnijih godina vidjeti da svako može. Naprotiv, TRD je to radio isključivo poboljšanjima trapa i aerodinamike. Ovi masivni otvori na prednjem braniku i bokovima, kao i ogromni spoiler pozadi, nisu uopšte fake. Sve je pažljivo napravljeno. Ipak, ovaj Downforce. model je najprepoznatljiviji po 4 trouglasta otvora na haubi koji služe za bolje hlađenje i neutralisanje Razeri, vidite da ima oba fara. Znate što to znači? No turbo, no turbo. Kad nema jedan far i vidite rupu, not good. Not good, brada, not good. negativnog vazdušnog pritiska. Međutim, za svakodnevnu vožnju imali ste panele koji se šrafe na haubu kako se motor tokom vožnje ne bi kvasio. A kada rešite da vozite na stazi, zašto ovaj auto i jeste napravljen, onda ih možete Previše skinuti. komplikovano. Ovaj super automobil, možemo slobodno da kažemo, je naravno i proširen i to za 6 cm napred i 5 pozadi, što je doprinelo boljem upravljanju. E sad, što se tiče zadnjih spoilera, postojale su dve verzije, Type R i Type S, a ova druga je bila lepša, popularnija jer je imala SSS. mogućnost podešavanja ugla u 6 različitih pozicija. S obzirom da je napravljeno u samo Mnogo lepše izgleda. 35 komada, a prema nekim informacijama postoje samo 19 preživelih, cenu ovakve Supre je danas jako teško proceniti jer se Koji su ovo rims, brate, izgledaju dobro, a? ne Mislim to prodaju. tripujem. A ako uzmemo u obzir da se obične Supre prodaju za i po 100-150 hiljada eura ovih dana, Da, brate. možemo samo da pretpostavimo koliko bi Što se meni sviđa, znači klinci se lože na Supru, oni imaju pare da kupe Supru. I onda oni samo dižu popularnost automobilu i onda ljudi koji žele da kupe ta kola ne mogu, jer nemaju kitu. Brate, koja je tragedija. Realno, znate koliko Supri sad trune u Japanu tamo, brate, u garaži nekoj. Što mi je baš drago. Fuck the Supra. koštao jedan ovakav primjerak. I na 6. mestu I Honda Civic Mugen RR. Kada pomislimo na Civic Type R Da, 8. brate, meni on pao generacije, to na pamet. uglavnom nam je asocijacija na hatchback varijantu. Međutim, ne znam da li ste znali da je isključivo za japansko tržište postojala i 7 varijanta Type R-a i to sa Prvi put vidim, 225 brate. konja umjesto 200, kao što je to bio slučaj sa FN2 Okej, verzijom. okej. Ali to nije toliko redak automobil. E sad, dolazimo do retke verzije ovog Civica, a ona je napravljena samo u 300 komada i zove se Civic Mugen RR. Pravio se isključivo u Milano crvenoj boji, imao je Lepa boja, 240 brate. konja i samo 1250 kg, Ovo karbon, zahvaljujući brate. karbonskim Da. branicima i haubi Imao je, od brate, aluminijuma. sve ono Također tu su aluminij bile i Recaro SPC trkačka sedišta, posebne Mugen felne, kao i nekoliko specijalnih detalja u Ovo je, brate, interijeru. skroz Što se kasno. tiče cena, jedna ovakva je prodata 2021. godine u Britaniji za čak Za? 127.000 dolara. S obzirom na to da su cene automobila tada bile značajno niže nego danas, verujem da sada ovakvi primjerci koštaju još više. Da, brate, I ko to bi bilo ko za sve za ovaj kuću. video. Pišite mi u komentarima koji je vaš omiljeni JDM. Čuli Ali ste molim lika, vas, brate. pravi JDM. Sada Pravi kada JDM. znamo šta taj termin znači. Ako vam se dopao ovaj video, Da, brate, ovaj lik je burazer, znači sad mu bacite svi odmah likić. Čekaj da mu bacimo likić. I ja sam već suban, palit ću izvonce. Idite,
subite se kod Burazera, ima najbolje klipove. I bacite dole komentari, podršku. I vidimo se na live-u. Pratite me live-ove koji će budu svaki dan. Pozdrav.